Nyakubahwa Meya wiriwe neza? Yego. Turabona imipira igenze neza nga Kabarore ku kibuga cyacu cyiza cyane. Ese wabivuga iki kuri mupira ubaye? Mupira ngira ngo urabyiboneye ko ari ibyishimo Murenge Kagame Cup, imiyoborere myiza. Imiyoborere myiza rero iyo yagiyemo n'intsinzi abaturage barishima. Yego. Twishimiye kandi ko akarere kacu kazasohokana amakipe abiri. Yego. Kubera yuko umwaka ushize twaserutse neza tugaserukira intara kugera no kuri finali. Twahawe amahirwe rero yuko tuzasohokana amakipe abiri. Amakipe yacu ko ari abiri, Muhura na Ngarama, nubwo Muhura itsinzwe ariko izasohokera akarere, n'ibyo kwishimira rero abafana ba Muhura no kubafana ba Ngarama. Uburebye wowe nka Meya w'akarere muri izi kipe zombi niyo kipe uri w'igikombe wishimye, itsinze cyangwa wari ufite iyo wafaniye? Amakipe yose arashoboye, itsinzwe kubera yuko itsinze yayirushije. Yego. Ubwo hasigaye gukora amakipe yombi tuzayafana kugera ku rwego rw'intara no gukomeza kubera. Nicyo wabwira abantu nk'abantu bakabasite cyangwa Kabarore ku bijyanye n'imipira nk'uko tubibonye abantu bari bitabiriye ari benshi. Ese hari imikino nta kindi bakamenya yuko Kagame Cup ari igikombe cy'umunezero cyo twishimira imiyoborere myiza kandi bakashishikariza n'abana babo cyane cyane urubyiruko kwitabira imikino nk'iyi kuko aha niho hava abakinnyi bakomeye bakajya mu makipe akomeye nabo bakaba bakomeye. Ese byaba ari kuba bitabiriye igikombe cya Kagame Cup cyangwa n'ibindi bikombe barabyitabira? Barabyitabira n'ubu tumaze amezi 6 tuvuye mu marushanwa y'urubyiruko yo kwamagana inda ziterwa abangavu ndetse n'ibiyobyabwenge. Twatangiriye mu midugudu birazamuka tugera ku rwego rw'akarere, na nyuma y'aha ngaha turashaka gutangira izindi kompetisiyo ijyanye no kwizihiza ubutwari bw'igihugu cyangwa intwari z'igihugu. Ni ibintu bisanzwe muri Gatsibo, imikino barayitabira. Imana igumugisha, turakwishimiye cyane. Niho ugiye gutanga igikombe? Rwose.